Abonnez-vous massivement à la chaîne Lisapo English Club TV. Bonjour à tout le monde. Merci mingi pote tozokoto na Lisapo English Club TV. It's really good. I appreciate your motivation, your devotion to our channel. Nazo apprécier dévotion et motivation na bino na chaîne na biso Lisapo English Club TV. Alors, na leçon na biso eleki leçon 16b, tout le monde qui where are you from? Au moni tout le monde ba question na yambaki mutu na plateau, monsieur Jude, te pose ba question sur ba pays d'origine, lelo to golobela. Tu continues toujours dans le même titre, Where are you from? Mais ils ont leçon C, Where are you from? Part 3. Donc, troisième partie. Alors, dans la troisième partie, on a sous-point dans biso ezali geographical location. Geographical location. Ok. Dans geographical location, on a tout le monde cardinal points. Cardinal points, the 4 cardinal points, ba 4 points cardinaux. Au tout le monde a une école primaire, ba messieurs, tout le monde a messieurs, ba enseignant dans l'école primaire, ba tangis biso est, ouest, nord, sud. Donc ce que vous avez la carte, il y a Afrique. Zolo carte ezali boso no nenga nazali, au monde carte na biso de la côté et sala moi boye côté yé moi boye. Donc est et la côté et sala boye pour ba Somalie, ba Kenya, ba Uganda et za côté ba. Alors côté sala boye tozana ba Sénégal, ba Nigeria, ba Burkina Faso, ba Gambie ouest. Côté likolo tozana ba Libye, ba Égypte, Tunisie, na sekuna tozana Afrique du Sud, ba Botswana, ba Mozambique, ba Zimbabwe, ba Namibie, ba Lesotho. Et awa ezalo la centre le la place oyo centre a tozana ba République centrafricaine, République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, tozana Rwanda, Burundi, Angola, ba Cameroun ezawana dans la centre. Alors, une leçon très très importante et au songayo pour yeba sobatonio where are you? Tu peux dire I am in the north of Africa. Je suis au nord de l'Afrique. Nazana partie nord. Na Lingala tozana ba nanite. Na bilanga na Swahili est on dirait za mashariki. Mais na Lingala ba point cardinal tozana east, west, north, south. East, est, west, ouest, north, nord, and south et sud. East, west, north, south. Alors, bon, on a une image où s'affiche un écran. Neni na tali ici, na tie croix, moni croix, na tie nord likolo, na tie south sud na se, na tie ouest koto est kuna. Alors, entre ouest na nord, na français to le bara nord-ouest, na anglais to le bara north-west. North-west. Entre nord et est, en français tu le verras, nord-est. En anglais tu le verras, north-east. North-east. Entre sud et est, tu le verras, sud-est. Tu le verras, south-east. South-east.
Entre sud et ouest, tolobaga, south-west. South-west. Na katika tu wana lwa libumu ningi izabo itubengo center. Center ba britannique ba koma ngo lwa na français centre, mais batanga center. Na prononciation les américains disent center. Ils peuvent dire center, center, center. Pour en anglais américain, T, ce qui lettre T, ils ont la syllabe oyo, ils sont affectés par accent des fois, ils ignorent. So ils ont la N. Internet, américain, internet, internet, international, international, international. Alors, ce qui peut être en haut, ils ont l'accent, ils ont la carte à deux voyelles. Et comme vraiment de positive, au lieu de positive. Néanmoins, on a dit que les Américains, center, center, les Britanniques, center. Quitte à yo, il y a choisir. Nga, nazali spécialiste dans la langue, naroye bisana yo, mieux vaut apprendre anglais, au yebi soit les Américains, les Britanniques, cause en préférence, c'est que les Américains, les Anglais, les Britanniques, ils ont pensé beaucoup erroné. Donc, ceux qui ont bon cinéma, ils ont pour anglais, variété nyonso, wano komi boika. Mena koloba, atolobi no malembe, atolobi mbango, atolobi lokola montagne Nigeria, to ya britannique. Il suffit message nous à la passer, mais yo pe oyoka message zo pesa yo. Merci nakangi parenthèse wana. Tutangi lisusu nangai. East, west, north, south. Tokenanga. East, west, north, south. East, west, north, south. Yemba lisusu nanga. East, west, north, south. East, west, north, south. Okay. Now, si vous avez une question, where is DRC located? Where is DRC located? Où se trouve la RDC? Où se situe la RDC? A, answer, à répondre. DRC is located in the center of Africa. DRC is located in the center of Africa. Where is Egypt located? Where is Egypt located? Egypt is located in the north of Africa. Egypt is located in the north of Africa. Where is Senegal? Where is Senegal located? Senegal is ali wapi. Senegal is located in the west of Africa. Senegal est aussi situé na partie ouest ya Afrique. Where is Kenya located? Where is Kenya located? Kenya is located in the east of Africa. Okay. Where is South Africa located? Where is South Africa located? South Africa is located in the south of Africa. South Africa is located in the south of Africa. Afrique du Sud est Afrique du Sud est dans sud de l'Afrique. Et tout ça ma phrase ma phrase à souka est la question te togomi the sun rises in the east. The sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Donc moi et la mukaka littéralement moi bimarana est. The sun sets in the west. Moi et lalaka na ouest. Donc ce qui est en Afrique en Afrique ezalaka moi abandaka boye aleki biso ti ayekoto. Alors si on répéter après ngai.
Where is DRC located? Located, 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 located. Where is DRC located? DRC is located in the center of Africa. Where is Egypt located? Egypt is located in the north of Africa. Where is Senegal located? Senegal is located in the west of Africa. Where is Kenya located? Kenya is located in the east of Africa. The sun rises, the sun rises, the sun rises in the east. The sun rises in the west. The sun sets in the west. To rise. L'autre fois, tu as dit verbe. Il y a un verbe to get up. To get up. Get up. To rise up. To rise up. Donc to rise is a that's going on. Exercises. Tunisia located? Where is Tunisia located? Tunisia is located in the north of Africa. Tunisie is Arabe. Tunisie is en partie nord de l'Afrique. Where is Mali located? Mali is Awapi. Mali is located in the north. Mali is located in the west of Africa. Mali is located in the west of Africa. Alors, Europe est dans rotuna, ceux qui sont en Amérique latine, tous en Argentina, Argentina pays à Messi, les grands jogos. Argentina, rotuna, where is Argentina located? Europe make a réponse. Argentina is located in the south of America. Okay? Argentina is located in the south of America. Where is Canada located? You see, Canada is Awapi. Canada is located in the north of America. Where is Colombia located? Colombia is located in the south of America. Alors, tu sais que pour nos pays, soit c'est quoi carte ya pays na biso. Soko tali bien que le 26 provinces ermogo ils ont embrouillé. Par exemple, Kivu. So, where is Kivu located? Que ce soit une ville ou une province, mais soit where is Kivu located? Tu peux dire Kivu is located in the east of DRC. Kivu is located in the east of DRC. Kivu est en partie à est de RDC. Where is Inongo located? Where is Inongo located? Inongo is located in the west of DRC. Inongo is located in the west of DRC. Ouele, I think there, or Lomami, vers Équateur là-bas. Where is Ouele located? Ouele is located in the north of DRC. Okay, in the north of DRC. Okay. Tous un adjectif. Tout le monde dit east et l'ingoloba est. So l'ingoloba
de l'Est, on utilise adjectif. C'est ce qu'on dit souvent oriental. Oh, il y a Est. Vous allez dire Eastern. Eastern. East, au bas c'est E-R-N. Eastern. Répétez après moi. Eastern. Eastern. Je peux dire Eastern country. Si je dis, j'associe country et Eastern, je dis Eastern country. Donc, un pays de l'Est. Vous voyez? Eastern country. Tu peux dire, par exemple, I am from an Eastern country. Donc, je viens d'un pays de l'Est. West, West, surtout ici, E-R-N. Et au comment Western. Tout le monde a l'agence de transfert, mon quoi Western Union. Ils ont Western et non Western. 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 Western, ils ont occidental ou ceux qui appartiennent à l'ouest. Western. On dit par exemple Western country. Okay? In the western part of DRC, dans la partie occidentale de la RDC partie, il y a ouest. North, northern, northern. Bato musu supon la difficulté au sala son the, bachara de, northern country. Northern. Donc, ce qui appartient à nord. Northern. Je pense, on peut dire nordiste. Northern. Northern country. Par exemple, Egypt is a northern country. C'est un pays du nord. South, southern. Southern. Southern country. Donc, pays du sud. Ok, tant après, Eastern. Western. Northern. Southern, Central, ok, so it's a centre, na centre ba central, Central. An Eastern country, a Western country, a Northern country, a Southern country. To Tangina Lumbango, where is DRC located? DRC is located in the center of Africa. Where is Egypt located? Egypt is located in the north of Africa. Where is Senegal located? Senegal is located in the west of Africa. Where is Kenya located? Kenya is located in the east of Africa. Where is South Africa located? South Africa is located in the south of Africa. The sun rises in the east and the sun sets in the west. Merci beaucoup. Kobosa na te toujours comme la biso na 081 68 01002 via WhatsApp. Toko aider yo na ba explication, toko aider yo même na ba voice mususu. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Nangonga ou appuyez et les lignes les la bandela ko wana et aux malamu. Merci. Au revoir à tout le monde. Oui, ça, anglais, moko bazo accepter na ndenga lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ki na mboka ba paya oui, c'est na monoko anglais bozo na et compréhension. Na likambo ba ko biso ya pete au comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko. Anglais za pete ça simple langue. Ko banga ngote. Bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda how are you isuka.